Yeah. Enti mamunyina how. Na mo to say we. I believe so be a ho ye. E patro yen koso ane yen ahwe ye why. And I feel so and they a brand woman in shed down every papa sa. It is also on the do kakrebi and your address already there be immediately now. Now all I then what proper chick come away. Now I shall say BBA normal yes, I now train kakra. By the time we be din or bedunebia na too late on the me patri. Just so baby Joe drek kakrebi pena. Now I correct you asem why. Yen na hwe ne yen kakra na yen koso yen wash yen sano na face mask na yen hye na yen distance ye ho all dey me tree na chesa ho ban bonum na ne ho no e pa cho ebre na so apa ho say ye dey videos of our time ebre na ene me video bi won mo me pese me no chempa cho ebre na so dada ntiwe me nche ho ramu o Facebook o sisi a na ye nche sa video no borum sisi a rem Adom 106.3 FM on Facebook boru house sisi a na ye nhwe video we yes videos of our time and the video na ye show no won so ehwe bi me be kan ho asem a che sisi a eti brow sisi a me twen on Facebook no so na ene video no ye nyina ye nhwe afutuo sem kakra o sa video no yes na ye nyina ye nhwe sa video no about your Adom 106.3 FM on Facebook. Yen fast dama floral disposable handkerchief. We know a tissue product. Very handy. Na ya package small pa krokro kama. So be fit it into your pocket or purse and or handbag easily. Floral disposable handkerchief a more hygienic option. It's I say they said the area bench we use normal handkerchief. Yeah, no, what they oh him we na o prepare na na try dey show butu. E bia na ya re na de nam no. Uti anye you no baby na mo no so kopa na nim na de no so say kopa there be entwe yi. Men carry gems around you. Say show pocket and show nsem na de nam na de show bag mu there be. Use floral disposable handkerchief. And no dey use we ya na what atwene. Esan ba na so san use bi mo no we fufuro na no so we ya na what atwene. Sa ne bon so for it then out man san count this is here. It's available in a shop near you. Floral products. And I say floral disposable handkerchief here can want me a product I feed Delta Paper Mill Limited. Open the door pa now one friend 0243 033 033. That's 0243 033 033. If I chop bra Facebook no na yen share video this is here. Videos of our time and a video na ye show no. Me twa na yen share and a video no. Na yen kan asem be boru wa dwums is here. Say there na me kan no. Na ma describe bibia cho na ohu video na me kan asem. You know what I'm saying? In the meantime, Bell Chapman and the new party sensation in town. Apronto asie bia na be check ma pa na na say Bell Chapman timi PM where a special cocktail available in 330 and 500 ml bottles filled with lime, blackcurrant, lemon and also packed with vitamins. Ni nyina mu no low in sugar. Unya one pack bia na 16 bottles and pay free mo. Ne bo no so da form pa. Available at shops and stores and supermarkets out on nyina mu. Do pa no. Na wafre Bell Beverages on 055 538 5800 and off 055 538 5900. Bell Chapman for life's happy moments. Your first day do ma JK Company Limited. JK Company Limited. Abusa the can't trust our number we at once a very necessary 0540 125 999. Again 0540 125 999. Now
we any number bet me our friend now JK Company Limited Edinkita yene so distributors for and now offer Nataraj products e Ghana ha ya come Nataraj omuna crayons ne pens ne pencils ne pencil cases massets no de ka hu na on e produce papa no o ma so e de free ba eti bra ne bejo de ene amafo abie bookshops ne stationery shops ade yi chese oba pa na behwe se de omo atu agusu omo gibia kogu am shops mu aton a enye easy schools nyina hwa na omo je omo ne ma no because ene no eye papa na prices nso e da form boko ene ubetimi aba beji JK exercise books afa JK 5 staff A4 as well as A3 papers and they can count be in fact stationery products ne there papa ni nyina obesen nya no ebo fofofo no eye JK Company Limited o hwe ye cha kwan so a o mre o enya fe na akoba bia traffic mum zane da bi North Industrial ya o fa Beno Junction ya na ultra eye o cross the railway line e o na o go straight pe obo say ECG4 ene o no obenkum so a I saw do ani e che eye Christ Embassy no enche hwa na obehu JK Company Limited number 60 Otublehum Street yes etibana so bejo de obetimi afre 0540-125-999 for the last time 0540-125-999 Dominion about Prada and we can want someone check when him say and only the Ebuama onya strong immune system and what they timi aba now we fight against every infection and as a disease be about our situation Ekodan chene say boa and normalize your blood pressure afi heart and kidney related problems in so if you or spine na ya nemu tutu ya nemu yo ya joint na yo ya we adwuma keto bia na wa bre stroke diabetes na e pampam no baby ewe herbal shops ahodo ni nyina mu across the country dodo pa no na wa frɛ Angel Dominion Bar Center 0543-158-195 and our face 020-429-6449 Dominion Bar Powder your number one immune booster Epacho ene many ex-convict bi eba bedi nkita ho obi a wada efiase pen eden ene de no kopie efiase ho na opie ba ye ene nso eden ene ode na brabo eye onipa yi okọ efiase ne ho sem bebre o attempti kukura ni oche Rollins. And come on, everybody is serious. Videos of our time, ye pet many papa we baby dim komo. Call somebody and tell the person to listen. Better simple. Seriously. But for now, I am 5 videos of our time. Yes, Francis show. And that video now, show no. Me can want some kakrache or abra me bura wadrim, but or access to Facebook. It will be better you go there to watch it. Now wait me at once a year. And then maybe I did the agrodo. Say name maybe I timi jai. Say the chama rolling sky and sasa mina near man yinjai. See a jai. Joko for video no 2-1 for 2 months is here. Etipatro bra Facebook is here. Adom 106.3 FM on Facebook. Video ne demo hono hwe maame no eye obi a oye nipa owo honam na sinimu so nyame ahira no ewo nachi ode maame nwa nipa maame ne to so nenti ono se ode oba be hye wachi na ode ntoma bɔ no so na ehu sɛ bibini na ebe ode ne ba hye na chi de ntoma bɔ no so no maame na adwen so no ne to so nti no ne to no sebi ode be ya akonwa senso nyina so e de amane ba no na ehu hia sɛ ode ntoma bi e bɔ ne ba no so eti maami amane ba ahwire agina na chi
akola ne gina maame na chi o ne san ne to so ntim akola ne gina ne maame ne to so eno ode ne nsa to maame ne kom eno maame ne wayi ne nsa kra onso akola ne mu eno onam na okọ because ne to no enough provide enough room for akola no to stand on and akola ne nsa ato ne kom ntino wasiki ono eno nam say like no business or born bra okwa e ka say enti wei na wo kona say akola yi patri free otu yi so na efom kumu a na bibi akola ya na opiri a obeka say ofiefo a na asese unze South Africa for no to soso pa ya na 77 mo fan chem ye ebinumo dize o mo asinimu so pa eti akola no egina ne to no so kola ne nan mienu nyina gina ne to so o de asi ne to no so ene wo yi na chi akosa yi na chi akwa na akola no mom de ne nsa gu wo de na gina to so kra na ade nam kra na wo de ebia fansa ba ko bi so mu ana bibi kra akola no mom no de ne nsa aso maame ne kom ene ogina maame tu so na se BBC na sa akola patri etifi pra no na wo kan say you don't do that ode share video no share video no ai fa anyway it's not nice ena chese ode nam na amanfo hwe na ebinom ye kan no mo na maybe amanfo video ni ade chese ye so wo ji udin ama wona otoso a wutimi ma obagina otoso e wa bra wo fantoma mo no so e de ne nantiko sa na eden ne eno na eden na it is such a then what ebi ade bi wa yemfa ni agrosa enkola na nsan ni ekankan kola ho omo ya achedie fi nyame nchen na nyame de omo chen ya esese ye hwom yiye ni ebom ho ban esese ye enkola basa asa sam pawo de ode oto ho nti na wo to nti betimi de akola asi uto so just akola na nyamba bi agina wi nti no you don't care ena wo yi na chia no wo kwa wo de hwe akola no agina ne to no so wo de hwe video no akola ne gina ne to no so ena akola de ne nsa aso maame no kon just we secure na wi ena no maame de wo yi nani na just wo yi na chia akọ no bi na nkrofo chia ne man fans sa just wo gini din na nyame ampata na akola ne patri free to no so na hwim unsu gina o maame no san wow o ye giant pa na free to side o ba be si from na akola kumu a na wo kan say na me de na si metro so na me de da bi yenya hweyi ni yenya sa ne ma no ene ya batan bebri aba kura mpeso mbetu omma ya ne akofa brofo adi bina ade wan hweyi na tia ana esane a ne de akola ya chichire anim na akola na mo no mo nan sense ho na mo khone yi saa so ma me no mu yi o mo de ya hye chire ye de ntuma ya chichire kama o nan wo ha no wa secure na obo ho so ne na mafo yi abai onyem ya no ya kwatototo saa de yi ne de yi ya so mu ye chali modernization they see ne ye no saa empesi betru nkola nimpo yenya hwe yi o saa ne manema ye yem protect ye mofra ne ye hwe ne mom ho ban yi nyame chewba na wantimi anhwe ne yi now ye basa oh ho anu yi nyame bebisa o what I say all right quickly ye behwe na ya bowrem na ye dinkomo na ni nyina ne se owure ya mene ne ba be dinkomo yi ayi obi a wabobra pa na ni nyina ya mu no gese watie nkomo yi a ye ba be di ansana watimi ate onho ase eyi pa akasima enum na abo no 9 5 minutes to 4 uti Adom 106.3 FM we Ofie Kwanso here from Jerry Justice Papa Bills wa African wa Jamestown Jeko enso wa efiri sabi kwa akopem se bebo nunsia ena ye no etna me se bre me diga catch you say
talk to people, tell them to tune in na omuntie san komo ye babedi. Me pese won ko na obeti nkomo no sa. Catch obi no bi nsum tie bi. Why? Na yemfani na nka ya brabo no. Me ma me guest na kwa ba na yeni nko. Opni me mo ha. Na empomu te sen. Nyame adom ye. Yo. Patro ayana wa ben kasemu na mame na ya to nka yi pa. Great. Dedi kan ube introduce ho amayen kakra. Ye fro sen na hina wo free. Ye free me freezer ayi. Free South La Estate. Ye fro freezer. Freezer ayi. South La Estate. I want out. Okay. Enti freezer adwuma ben na wo ye anana wo ye. Before and now. Okay, so before and now. Before me, I was involved in robbing, terrorist activities, and attempted to overthrow the PNDC government. Fraser. Yeah. Oh, na PNDC amamuno na upese utugu. Me can crofo, mini captain for no more. Any late GH mensa no more. Na pese to PNDC by no go. Okay, your friend no share conversation I say. Na edin na wo ye position ben na wo holding ti na no nya sa akonya se nka pese move through bi abai. Na I was involved in a robbery case. And I made Johnny call Togo. Na me ko seki political asylum ho. But me drew ho no UN for no say with my crime no. Mean to me seki political asylum because political asylum no, we have hunger refugees and political refugee. But only criminal refugee or say wako robu and now one ya meda case and now wabo chrono and they want to me seki political asylum ho. And see, I was involved in a robbery case, and I me caught me trying to call Togo. Ye mommy death sentence. Ye jailing me absentia of Ghana. To was it? Yes, I'm quite HBM. That robbery case now soon to Granny call Togo. No, tell us about it. Was it that Kofubi Neko I didn't could DH and now one cause I know an armed robber? Okay, in all, no, I'm robber. I'm robber. Now I'm robber. But yeah, I'm a Ghanaian, no, my yet Mankobi. And he chinkrofono, and almost a previous robbery, no, me Makobi. And he was the almost implicating me. Oh, okay, say, group now, you call robbery, no. I call robbery, I brain, no one Mankobi. And I yet chill one. And almost a mention, or say, previous robberies, no more known, it's because of that, it's necessary, Granny. Now you show me. So now we are wanted. I was on wanted list. Ghana go Togo. And to me go Togo no because she captain Ampofu. GH Mensa no. And I mean to me boy omudoso. And see Michelle Mono. They were planning to come back to Ghana to overthrow the Oko shia omu Togo. Togo. Now omu Ghana or Ghana. Now omu seek political asylum or Togo. And see me got two omono. And the omo invite me say they want to come and overthrow the PNDC government, but they need more hands. But me with a robbing case, I mean, minya no, me was experiencing almost soldier for no. And I'm saying in which way they say me we are yet to me maneuver call a man for fear no. Sana you met to me a year sir a call barras and I call when you phone be fear. I'm say okay. So be me liaison officer. And say you show me your Ghana hamon, but me to me back Ghana. I say me checking barriers and now checkpoints I walk Accra. And to me started checking every Nungwa barrier. No Jerusalem gate. Me free Jerusalem gate no. Me ba me share camp me nye bi ho Nungwa barrier bi ho 37 runabout bi ho. And as that time no so no motor runabout no ho. Who called Dodoa Adenta so omo barrier bi ho amokasi ho to be check sa ina na made feedback no come omo and see we started to recruit people say yeah bagana those who are involved in a robbery case are when wanted and I started say yeah mobilize omo na yapa and see e ba say first badge by and I echi omo
enti Captain Ampofu say nkrofo na ya chi omu say yamba ntem a ye be ku omu enti ese ye ba na ya be den ya be yi omu enti Captain Ampofu ye me ka chen say me track mu Friday me patcho wo be to us by why is it track mu on Fridays because my drone madino o ma me track the ene Friday wo be wo track mu sisi ade ma ho Christmas me track mu they say they want Christmas but those days now yeah robbery no now where the drew so on Fridays on track mu my goodness and on Sunday so me shempoboa Sunday so shempoboa eh enti ye ba me ba Ghana no sample for no free Friday and na me to Saturday me do e bibi an wo kire me call no na watchman for no mo fi o me ntia wo sam ba me ne pepe boys na ma o ka bako Thomas so na say yakama guntu enti yakama guntu no minim say guntu etietia yakama no so ya chiw sa na me metiase enti mo ka sa pe na me si no asemasi enti me dwane ye no me dru usu a me dru e no so because my girlfriend fee and I make a share now girlfriend no nim so yan robber now onim but time I show me dwane onim say show me enti me wo nyina no me ba me girlfriend fee no me my boy radio me tie enti 11 o'clock news na me tea say some dissidents have been arrested and ebinum so work room nya antechi no mo enti me tea sa pe na me si chala sama ba antechi so makachen sama ba around enti yechina od microphone be ba me ho enti mi dwane call Ivory Coast embassy e ko doji ho mi shi okakra na mi call German embassy na mi si ye na ya ba Ghana si enti German embassy no o ma me pijo e de mi call that is Fenyi e na mi cross Bush Road no e ko Rua Togo because Rua Togo no e na Prince Johnson of Liberia e ba e o si freezer me pe wasem microphone na odi omuchi no unhwe yi a ye bekum enti ma me ndi omuchi biom ena one Eric Asari so bae na onu oreki ena onu so frɛ me to me fu se ye microphone no di omuchi a odi wa brabo beto chacha because o ma ko jiska kese wa amanoni na wo ye sumawa na ye kukunwa na omu wanya afaska no so me di imagine say me follow Ghana for no bion and I me go follow Prince Johnson no so see ye recruitment and start say you come Nigeria Prince Johnson no e den no of Liberia now no oye wanted of Liberia no commander of commandos e wo Liberia enti do hwehwe no so obechi no e dwane ye no eno ba Togo e wo menene nkomodim no osi na o esiman ena ye start say ye recruit ye enlistment e ko commando no ena onu ye okoe ofri on kosi no ye siman no bio enti enu ko Israel no ko ye commando course ena ba ye enti onu be ye commander of commandos for Liberia onu e command 2000 troops for Liberia enti ba no sa no di nachi ena first attempt ye call Liberia no anko be mini Kenel Kwankpa any other people ye call ye no ena ye kokun Kenel Kwankpa sa time no so na ye danfo ba ko e ba ye do me nim no ba ye si ye hwe no Ghana nti ono be kan ye ho ena me ka je Prince Johnson say Prince Johnson ngrofo we ye to me plot ye to me plot wo mo ye ho enti on hwe no ho ye also this is a trustful person enti Prosper Chikata ono call Liberia o call Liberia no ena onu kom leak information say ye ba abetu do aban na gu enti tama ye dru ho no na information na leak dada enti ena ye ku Kenel Kwankpa ena me nya kwan ni other people ye dwane ye na me ba Togo pe na BBC announce ye say na asi wo Liberia ena me start say me Prince Johnson echo up and down enti omana Prince Johnson mini ba Ghana also ba be di draw eduna baby a me ko di draw no enti mini ko ashama fe bibi enti mukodi ashama na mukodi edu no ai ashama eni ashama eni ma ho ma bi e friend no misiso ko baby on e friend ho misiso kofe ana misiso kofe ena e ko ho e ko di draw no ho enti e di draw no
obeka it is not say do never mama den upe say uyira o ma o say do ho bebre upe say uyira bibi ba na ye be chiwa na edu ya mo ayira na wayira it wu na utimi ira satam no de edu no yadwuma e ma me wow enti wiase e wo no ehunhum mienu na yadwuma nyame hunhum na bonsan hunhum ha say me maso mienu na hwe abons hunhum abonsam de yadwuma ba nyame de no e wotumi chen ni nyina enti e ba na sa ye koe no ye si edi na ope e na obekye e na esi odi onkoto enwu kokko eni sikan eni bayre o ye fambra e na ye ba ashama ye beto sania mani na ko enti odi sikan ne bayre kokantam busum ne si ho e na wasua bibie na ye de ade na shem e na ahwem ohwe nwu kokko no gusu na okasa enti sikan no si Mitchell Prince Johnson see and on the wall busum bayrenum oh yes 7 times and the honor say you per se yakukun Liberia by kwa or say yes obe assassinate Chastela because we are because Chastela see onu no obedi onu sponsor onu obedi president no na Chastela akoye prison akoye vice ba ye kan ni no so no pese ba na se obesa assassinate Taylor ti ye mai ko to preku na ye ko to ye no na manu invoke o se odi do hunhun ahye preku no mu enti ye wo preku no sika saa na preku no e de ewuye enti o se wakun Sergeant do hunhun enti ye ba ye no yebe loji wo Chichire Hotel at the Braka hona yeti enti adua na jo na ya ba Premier Lodge that's from was haya by ba na me ka chen se me wanted o Ghana ha ni baby amiti labade enwa na ye hwehwe me but the only say me wo perfume bi wo edi chameleon na ye enti sa perfume no me fa perfume na ma bonu wo perfume we ye di chameleon na ye wo enti na masra obi obehu me bia no ma different enti eniama o wiase o na che say etifo chameleon ayi aboye o ese kutre a odane dane ye friend adane eti ye de ono na ye de perfume de amount eti say udu ba bia e likely say we wanted we betimi achewa na wa apply sa perfume on you before me be pie kra no na perfume no ma use perfume ni enti unhu say me ana nti obi onim wanka ohu obetimi identify no hu kra no hu differently no different eniema o wiase o ba na sam so mi wo we bi wo ho honey ewo enti ewo no ye yamami enti mi ba wo a na mi ba Adom FM ha na ma pagya ewo no na ma se we honey we de che wiase nyina enti na mi de bia go metekrema so enti mi de go metekrema so a mi ba ho asem bia me ka che obia no be yo de na mi pe bia na o de idea o de amami enti mi use saniama no mi wo police forces anti saniama ya kan na e wo ho ankrofo timi use saniama ni na de enema wow enti eba no sa no mi o niam bebre mi o talisman bebre but bakuma mi ko Adom FM mi di example mi ba Adom FM ha na ma frese mi ba Adom FM eni bia eni ma ye di ni freni atare na ayesa talisman no na ma ka chen se we ni freni enti mi ba Adom FM obi o ho bia no ma ni frati se wo enti mi ba untumi ye de ohumi na ma idea na dia amenu na ma yako enti ba te wum ena one day mi ba Ghana biom ena ye chimi no edimi ko to efiase no mi ko to amanfo bibiri wo ho enye efiase keke na mi ko ye ko prison yesi ye bumikunfo se ye nkokumi enti wo prison yard ono
Na which prison? It's a one prison. It's a one prison. It's a one prison we got. And I am out death sentence. Death sentence. And see, because she a man for bibrio. The catch me say freezer. What bahadi say ufa Christo. Na Christo no so no fano. Ne bompa say nyankopon emfa wo boni edie. Encho. Na dachi bia ebe famia na misumanya esura yemma akọ. Mikoshia obiti say man be a friend no odro frimpon. Any iba yom friend no nyame akwan. Any abladitaria ni akushi joma no mo. Omo nyina echichi mi re say ahade wanyaba de obebia no waba ba ese odi wo hu ye den ema Kristo. Na Bible so mean kind Bible da me ye fast so that. But omo encourage me fanyame fa unhye nyame mu and I say omo to me fu. But first as but me ba at that point no na omo keka sa achew ni na no in your mind senka wo say your freedom back as senka be sense that them be you forget about those things. Oh there be se nyame wo chiwa na wachiwo nyame chiwa na wachiwo ana nyame wo butaema o some pep butaema wa ene de obe bia no yeah wachiwa na wachiwo enti why wo na ye plan me say oh me na manfo etumi ka say na prison ade say ye kun ye no say betumi afro na akọ e betumi adwane but we ye udwin saa no na asan be de afro wadwin enti me wona me hu first execution they be found 9 people we kokun omo see and the omo kan e ampa because na me ngidi say ye kun nkrofo me say choose ye bu ye jajiwa ye do ko your friend say Libya na wakoma ye ba be family robbers there they don't have mercy ono aba na obewia no udi agro kra he obesan kun aka ho ebi